Oke. Oh, jangan bingung Kak Ricky. Nanti kita bikin nanti apa? Oh, Pers conference. iya. Nanti kita konferensi pers. Ayo. Bohado balita inang pangit tubuh inang kuna burju masih olawinang maluna udi podami turo majolo tu perdi bioki abu si jolo ilu ilu ni anak komon anakmu nasi hol marina mo dapat tudawina nahupar sitai alus ni hatapo dami Muhama baino kulau mabalos burjumi sosanga di dayo sinarini anak mon sosanga di pai mau maraso tanaw nunga marujung molumi inomo Seorang bohong alay ng pangit tubuh Seorang dilambung ni Tuhani Magkorasiman sa halami Tuhamion Pinaparmu na dinadin ko mo Oh, alay Tuhan, apuliro nga namin, inoparmidainang naujumaloy. Sa ipas-ipas ma, tidak maparsinuan, nauk mabalui. Oke. Kalau ada yang nggak kami baca, kami mohon maaf ya. Berhubung. Lagi fokus ya guys. Makasih buat semuanya. Horas bucan katanya, horas juga. Mulai ate inong katanya, mulai ate sayang. Mantap na yadaku. Bantu share ya guys ya. Dina Purba. Ricky Slide udah tangi samura. Dapat